Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa Mitakuinimpi. Revista semanal Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Amasua Mayulla Magelia Amatalla Tanchipa Juan Kichkan Olegón Pelegona Kainata Che Karmchkan Chigrique Revista Semanal Rimarininchi Niskan Promen Chiguan Kunan a sábado Iskechunka Hoknio febrero Quilla Iskechunka Hoknio febrero Quilla Oranchik Paz 8:06 de la noche Oranchik Paz Apora Olamanme Illa y Kulachkan Rico Olegona Pachelegona Naja, Kaiwilakona, Chehap, Chaimania, y Colasonchi, Punta de Pega, de Tanchipaso Tempere, que Rimariquele, y Mana Chailacho, estaban Jaca, Jaya, octavan Rique, Tupanaco y Cuchcanchi, octavan Guajilegona, Pelegon con los Uyariculas Canquichi, Año Japaz, Jancuna Manchei, Camolichcane, Kaiwaira was in Takama, Unan Hawaira was i Pasrique, Iskaiña Americao, Tugnemique, FM, o Niñatamica. Redes sociales, aunque redes sociales siempre cable o internet o wifi chaitan necesitan ricao mientras un niña taricao con radio chataricao FM nerta y china o una palegor y diferencia que FM ya local mientras redes sociales jarique mai pipas chay pipas kichay kuspa uyariwajme mana kay Perú ya pecho Maya, tamampa, ripun, chay, es globalización de la comunicación, globalización de la comunicación. Ya no juego que llegó una pelegona, chay, naja, la huilla que mañana, que ya hay culiazón, chic, que huilla que con ataje, perigospa, aparicospa. Acá hay huilla que chayamon. Ogele Panjale Kai Condorhuachana Nishan Manta Kai Huancabalika la Opecha y Condorhuachana distrito Yauli Nishan Pitari Kuliachkan Chay Pereke Oko Sipas Tatarerunko Wañus Jato Ogele Gona Pelegona Mayope Ubischurayachkaj Tarikao chay autora con atajuchakuchkan imaynampis kay warmi chay mayupi wischurayanman kasqa kay llakiriki prácticamente ayllukunapaq ña Comisaría de la Policía Nacional Perú y de Yauli paykuna riki ayata aparaykullankuña ayawasiman inas chaypiriki paykuna ña atajuchakuchkankuña imaynampis kay panchanchik wañukun rikaw y ninko rika y ñariksi kunkuña riki mana chay rato riqsirakuchus no aparunku chay comisariaman chay peritos paykuna ñariki hatipaykuspa nikuanchikña paysiriki mama Belén Roxana Meneses de la Cruz Belén Roxana Meneses de la Cruz 25 años paysiriki kakullan mankasqa wawqillaykuna pallaykuna y chaypita rika kay agentes de la Divinki Huancavelica, Oficri Huancavelica, Ministerio Público paykuna riki tajuichakuchkanko imawansi kay warmi wañukunman kasqa chayta rikaw chay pichu purichkaspa wichimaygospan mayon aparachikamun sinque ima chupurerqa ullukllachu aparamurqa wichataqchun wañurachispa mayuman tanqaykuraku o ñamta purichkaspachu mitkarukuspan wayquman wichikuykurqa wayquñata kay lluqllakuna aparunqa imaynaya wawqillaykuna palaykuna chayta chayraq taqwichakullanqaku y chayñata ayllukuna riki rikurinan hinaspa paykuna willakunan riki hayk'apiraqsi panchanchik chinkanman kasqa y imaynampi chinkanman kasqa chayta riki hawarina wawqillay
pani chalay. Mas rimari wawqiykuna palaykuna mas rimari mallay mama manachus kay nanchaqa rikukunchu. A ver, vamos a no imanchimi chay kay tupanaykachisonchik riqsuyachaykullachik uk ratuchalla tupanachaykachisa. Marri riko wawqiykuna palaykuna mas rimari kay programa llanchik pichindari kay punupim llaki hapirukun wawqiykuna palaykuna. Achkallaña kirisqa y wañusqakunam karun wawqiykuna palaykuna kay punupi. Tawa wañukun iskay chunka suqtan mas yupayraq kirisqa ninku. Aypi kay combi rikuchikuykusqa chay hatun bus interprovincial mana combi bus interprovincial kay sector vía Patampuco Juliaca laupi wa comunidad Puna Ayllo nisqan laupa provincia Sandía laupi maqay kay phawachkanchik kay hatun so ni busmanpas rikchakunchu kayqa total yaqa hacha wischuykusqhina latakunata takapash wischuykunki chayna kachkan kay carro kaqaya. Mamallay mamachuli Mamallay mama imam chay pim rabiat apamullacha gripichu chay pistichu chay imam chay bien wawqiykuna pallaykuna yaqa jeje paronchik ishkarqanchik rikiqa kaypi manam ni carromanpas rikchakunñachu kaypi misuq kay hukninpi kay ruedachanqa wachakuchkanqa chaylla hawanqan total kay ruedakuna hawanman chakaykunki tablatenas chay hawanman imatapas hinaparonki rikaw mankakunata, platukunata, pachakunata, cartonkunata, chay imapas chay misapi hucharayakun yaqa chayninam kachkan kay pawqaykun palaykuna kaqay chaynata dejaros kay bus interprovincial placa B10957 empresa Express Valle Inambari kaq yunkaman rinqa Inambari lawman. Chay seriki chukarusqa camioneta matrícula BOQ 707 hinaspa qaqataripukusqa chukarusqa puntata y chukaruspañataq qaqataripukusqa. Policía comisaría de Cuyucuyo chaymanta riki lluqsirinku hinaspa yanapanku riki primero chay kirisqakunataraq rikaw iskay chunka suqtan kirisqata riki apanku wawqillaykuna pallaykuna centro de salud de crucero hinaspa wakiq centro de salud kunamanpas chay cercankunaman rikaw y chaypitaq riki kimsata wañusqata tarirusqaku chayna riki apanku hospitalman o pustaman hinaptinsi pustaman chayrachiptinkuqa doctor nikuq wañusqa ña nishay huk joven riki wañukusqa chaywanqa tawa wañukun wawqillaykuna pallaykuna chay wañukuqkunapas sutinqa kay rikaw Francisco Quispe mamani 51 años, Elvis Curi mamani 27 años, chaynata huk qhari manaraq sutinchasqa
chayñata oknin warma rika chunka tawa watayuq pay riki chayaron hospitalman riki wañusqaña. Y chayñata riki según centro de salud, centro de salud willaykamun rika paykunata atendiykullanikun nisqa paykuna siempre riki registrasqanku awqillaykuna pallaykuna ya está. Comunicado chayta ñawinchaykusunchik comunicado 04 RDSM 2026 Red Salud de Salud Melgar a través del puesto de salud de Canucano Patampuco del Centro de Salud Crucero comunicamos a la colectividad lo siguiente. En nuestro establecimiento de salud se vienen atendiendo a los pacientes referidos del lamentable accidente suscitados en la carretera de acceso entre la comunidad Puna Ayllo y Canucano, sector Curva Alto Mirador del distrito de Patampuco. Ahora 7:50 de la mañana aproximadamente, el día sábado 21 de febrero del presente año, refieren accidente son de la banda de músicos Mi Santa Cruz. Malayimam. Agare que Tucapacos con un casjao. Tucapacos con Malayimam. Entonces, Cañacho Tucapaco, con y mapichi huchaligón, se Tucapacos, pues ahí napica y pasaron a recaipi. Lista mahina chung iskay chunga suktayo tamo ataykusqaku rikao qillqaykusqaku nismancha a ver ñawinchaykusunchik manancha diagnosticontaqa solamente watallantaña manataq mayman risqantapas manan riki chay partikunataqa necesitanchik chuyachay solamente sutintawan watallanta rikao Roy Masco Flores 45 años Richard Carcaso Ortiz 44 Goti Demetrio Flores Chipana 36 Agustín Alejandro Flores Lipa 58 Roger Mamani Quispe 30 Adrián Mulizaca Molina 60 Bernardo Mulizaca Rivera 37 Gianmarco Maiwa Quispe 20 Henry Emerson Curro Álvarez 23 Elvis Chambi 28 John Quispe F 15 Wenceslao Miguel Ticuna Ala 57 Ronnie Mianda Valencia 32 Luis Mamani Curaca 40 Miguel Apasa Luque 20 Kenny Urrutia 15 Liz Diolinda Kea Flores 20 Micheas Masco Flores 27 Roger Emerson Mamani Chipana 22 Yair Kea 12 años Yerson Valencia 15 años Ricardo Valencia 17 años Clever Paricawa 15 años Flier Oliver Flores Quispe 25 Neymar Paricawa 15 Fiorella Mamani Chipana manan paypaqsun nankanchu watanqasqachu y chayñata rika urachampe a ver chaychatawan riki tukupachaykusunchu willakuyta. Finalmente queremos indicar que nuestro personal de salud brindó atención inmediata a las personas que sufrieron dicho accidente. Los pacientes fueron estabilizados, evaluados y referidos a un establecimiento mayor complejidad resolutiva. Ayabiri, 21 de febrero 2026. Ajá, ya ricao, centro de salud para comunicar un auge de gona, sotin ricao, amaimi distinong chay parte sa mananya winchay kunchingñachu y mawan malkas hantaps mananya porque ahí pinachkanchi riga kachkan ricao fractura columna, tec evolución policontuso, etcétera, etcétera ricao. Entonces gunataq mananya winchay kanchingñachu marre mari waqchale panchale marre mari chaynallataq kay Villa El Salvador nisqanpi kay Parque Industrial Villa El Salvador malla imama chay perico awqillaykuna pallaykuna nina rawraykunan punchaw pajareros qhariqa huk hora chunka iskay patachayninta entonces tarikuqtaño awqillaykuna pallaykuna
chawpi punchawta rikuqtaña chay ninaraura qallakuykosqa kunan sábado kay cruce calle Los Artesanos y Formones nisqan lawpi chaymi riki kasqa Parque Industrial Distrito Villa El Salvador. Según willakuyman hina chaynatari Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú nin riki kay saschakuymi pasakurqa más o menos 1:12 de la tarde y chay ratulla hayakuptin kuriki pawarin mankasqa chunka kimsayuq unidades de bomberos chayñatanin kuriki según reportes preliminares chay piscan mankasqa almacén de productos inflamables, o sea nina pa fácil pigarunan ya. Seguramente chaynapi más apurado mankay nina riki putututukur qhariku awqillaykuna pallaykuna chayraykum chay apurado challaman kay nina riki pegarikururqa nin wawqillaykuna pallaykuna. Según kay video claro vecinukuna chaynata riki pipas maypas siempre kunanqa riki celular niyoqa ahí mismo videota riki wischuykunki rikaw. Chaypi nisqan riki chayasqa riki incluso cisterna de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, paykunapas yakuwan yanapakusqaku awqillaykuna pallaykuna. Siempre municipio kunapaq kan riki yaku apanan camiones cisternas chaywan riki yanapakusqa yakuwan chayman chayachisqaku chay bombero kunañataq ama challasqa wawqillaykuna pallaykuna y chaypi riki lliw llamkaykullanku vecinokuna incluso transeúntes chayllapa imapas ninapa haypanantaqa rupanantaqa nisunchik chay muebles o herramientas o productos chaykunatas anchurichisqaku riki wawqillaykuna pani challaykuna mas rimari riki kay programanchikpi mas rimari. Chaynariki yachasqanchina hayna punchaw manachum chay policía o bombero policía chinkarullan chay allqucha haypasqanpi chay allqucha haypal chay hayaqninkuno allquchapas wañuyta tarirachingay policíata wawqillaykuna pallaykuna allquchapa chay qachisqa videokuna phawasqanchimina kachuytamik munasqa chukaru allquchami kasqa callejero allqucha manamiki wasi allquchachu kasqa wasi allquchakunami siqarika kurkuchakuykus hapichaykachikun chay callejero allqukunaqa riki manam hapichikunchu lisu chay haypan hapisqanpi hapiruptinpas chayllapi hapichikunqara allqu chaynatinqa imas pasakunmanchu karika kachun hinatin yakupa apachkanña llapayqa riki allqu hapipi allquwan peleay chaypi kamaqa aparachikuspa wañuyta tarikururqa rikaw ariñas tarirunkuña wawqillaykuna pallaykuna kay suboficial de segunda de Policía Nacional Perú y perteneciente a kay bomberomanpa rikaw Patrick Ospina Orihuela maypiña kay base naval Callao Mamaya y mama desde Ate, desde Namanta, Huachipa, ninchi Chaymanta hasta Callao Kama, Aparosqa wawqillaykuna panchallaykuna rikunan rimaq mayupas putkamik achkallaña rikuchkan manachiki naruchu challparurakuchu kay napi rikaw kay uraylawllapi kay chay Huachipa chay uranqa chay Santa Anita chay sectorpi mikaw kachkan chay yaku Lima upyananpaq huchachinanku chaypipas manachik takyarurachu más bien chay huchaman pasaykunman chay facilta challparumanku karqa rikaw basurandinta uraymanchik waklawchanta maychanta chay aparurapas rikaw chaynapi chay uray kama hasta base naval Callao Kama niskarani largo Callao Kama karusun nispa rikaw chaysiki dronwan riki mayut patanta hanata urata tukusqaku no chay dronwan sutilla riki recurrieron wampuchkaqta hasta ronco chayna pukrurayaqchapi hucharayaqchapi nispariki challparuraku wawqillaykuna pallaykuna kay foton churaykuchkanchik tayta
ospina allukucha salvasqanpin chay pasakun manani allin vidapi paschu awqilaykuna palaykuna a ver kaypi bueno kaypi ñariki challparuspanku kaypi yana costalpi kachichkanku rikaw costallarusakuni pobrellata ari nam challpas inamiki ayataqa costallanku riki awqilaykuna pallaykuna más rimari wawqichallaypan chalay más rimari kay programa lanchikpi chayñataq riki kay José María Balcázar actual presidente encargado manaraqmi sutinta churachkanchiraqchu kay Balcázarta taqmi izquierdista comunista niswanchu eso es discriminación wawqillaykuna pallaykuna aunque bueno paisariki ofreciykusqa kay primeratuta kay Hernando Sotoman rima kachachkarqaña rikaw Mari Carmen Alba yaykurunki presidenciapi natinqa ministroykim kasaq primernikim kasaq nirqa rikaw chaqay ofreciykun chaskinqachu imaynaya sichum chaskirunqa hinaptinqa bueno Fujimorismowanqa riki sayapakurunqa wawqillaykuna pallaykuna es parte de ellos Hernando Soto kunamantachik mastari mana kachkanqa kay hamuq programakunapa wawqillaykuna pallaykuna mas achkarqa mana kachkanqa problemallañam kay napiqa mana chayllachu incluso nichkankuñam kay José María Balcázartaqa kay redes socialeskunapi chaqay chaqchurimusqaña kachkan tayta Balcázar renuncia nispi imansi renunciarunqa chay derecha bruta achorada apristakuna nishkan riki movilización qallakuykusunchik kunanqa paykunaña movilización rinqa ay vida acero kusunña mejor pasakusunchik riki noticia internacional nisqanmaña wawqillaykuna pallaykuna chaypiña chiqap chaykusunchik huk law willakuykunata chaynaqa riki wawqichallaypan chalayma willakuyniki kanqa hinaptinpas kayman siempre apachikamuya chaypam kay programanchik kachkan wawqillaykuna pallaykuna pero qamkuna mana ima willakuynikichiktapas apachikamunkichikchu ña yaykuchkanchik ña riki kay elecciones campañapas nishutaña purikuykuchkan chayñataq riki kaypi bueno Olivera cualquier pataja manan campaña ni manam ni publicidad pero ahí está Olivera Popi Olivera chaygamos que wamanganchillaqtama wawqillaykuna pallaykuna ¿dónde está video un chinkar ahí está Popi Olivera Popi Olivera, sí, Popi, manami que Popicho Sotenga, sino Fernando Olivera. Pero de cariño se dice Popi, pues Popi. No, gracias a mi caiguera, Juchat, escobita, barre con la escobita. Ahí están nuestros amigos de la escobita. Si pascuna, ok, guamanguinama pachaco y cospam. Hari kay wamangaman me sábado chayamon ariscaracomi que chaype mataita cotaja puncho y cachisjaco carnaval pipstoso y cachisjaco con pan y chaleicona ahí está un poquito el propio Olivera ahí está si tiene un poco de acogida un poco no está más o menos ¿qué se puede esperar? Es un candidato nacional 37 candidatos nacionales ahí está más o menos joven. Saluditos también para Ortega Rumimaki 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 ari inka kuna timpun periki chayna sutikunata churanakuqku qamqa kanki pikichaki qamqa kanki Rumimaki qamqa kanki chaynata riki imaynampi nisunchik porque wawqillaykuna pallaykuna chaynamiki chay warachikuypiqa chay inka timpunpiqa riki bueno kunan candidato kachkan Rumimaki riki chaynallataq Magno Sosa creo, Magno Sosa. No sé picunañeca compas la panda rexenchicho riquiao ana nitaq promocionas un tacho que hay programa je pero lleva que junata
Olivera mantrimatkanche porque chay Harry Amerique aunque mana nunca ganancho sapa elección pe presenta kolang aprawang mi mahtachata gustanako chay Alan Garcia wang en aspam ta alang yatak toko tanej mahtachatam trata yaka kay Olivera ka servicha con chay tratanako ipag no tratanako ipag me pusamos na Olivera ta kay sangwan pe tratanako ipag hamtacho nesorgan que nispa tratanako ipag mes alin mahtachatam chay Olivera ka Alan Garcia ta mahtachata gusta ka Alan Garcia ta mana ni paga ni propuesta ni plan chay ta solamente trata ya, pero término un pia mana ya insultas pacho y manan que ya está más en llegona insultan ricao tú eres tú eres aquello es payanga con awan ricao tú eres radio agua ni pa con chay punta campaña pao no chamanan para chay nada cho si no imam término champia ricao imam carta rimag mana ni mirari chispacho, mana riki angan sul despacho, no, y mam cachata, ahí está, tenemos otra fotito, creo, a ver, no sé si podemos publicar esta foto, no importa, publica chaygo son chao, a ver si, buena manera de saludar, pues, no, a los amigos, payaicona, vamos a publicar esta fotito, Caimancho, a ver, Nachay Pips Cachcachum Tagia. A ver, ahí está, aquí está. Olivera. May rico Cuscacho. Ahí está Olivera con nuestro amigo Lisandro, ex alcalde de Anchacuasi, también que estaba. Imagina, chay Tupac Amaruecos, Pachico Texaco, chay pandemia, peao. Miki chay Lisandro Villalobos. Así que Lisandro no es candidato, así que no hay ningún problema, no es candidato. Quizá hay que candidatean gapas, imagina, así que no hay ningún problema. Campaña de Ñeroa Puchca, ni nadie que chicpaps. Pero de Olivera, sí, simplemente comandante Caipe, Arepae. Siempre que hay defensor de la democracia, pero manaya a ti manchayancho. Y mataps termino champear y maeta pero periodista hinaña. Si mis zapachas que callan, pero manaya gaiko ataña desde Alan García, macheruchkan, Alan García, desde Fujimori, claro. Desde Fujimori mandamos que Olivera. Y sapa periodo pipa campaña troachkan sapa elección pero mana gana hay kawatanya ta lanza kuya hay kawatanya ta gastallan watang pa gastallachkan mana watang elección kasi no sapa pichawata sapa pichawata ma gastallach campaña pe konanga churacharon gachos mi congresista ya tapas ojalá churay kuyan ma congresista ya tapas. Bueno, llegamos a una pelea con una campaña pichuachcanche, pero sí es un candidato bueno. No sé, pai y hay cruz pangrante era chico mancho y mainaya, porque manam chay página chupaita jaban. Mientras que candidatos son oportunistas políticos, pero que chale hay pan y chale hace, son oportunistas políticos. Saludos para Lisandro Villalobos, picha de jare, tu paspaja. Arima payamos que ni con que chingma. Con esas noticias nacionales o internacionales, ni son ya nacionales. Noticias internacionales, ya digo, son chicas. Tercera Guerra Mundial, me jalaco y cuchcan. Sapa beso, que ya icona pan y chala icona. Ya, me jalaco y con gañan, mamá, mamá. Makona tanchika video pe mandam changups. Maipita chay guerra hallayku ipakachkan como tercera guerra mundial. Kay Irán wan Estados Unidos ya. Estados Unidos mi Irán ta atakaita monachkinas pa mi chagaya. Mandaron chay hatun machulla y mache bukikunata chay porta aviones o teota.
avión patianan macho le macho boquitame que mandaron kimsata. Kimsa va único vecino llaqtakuna riki mana monancho amam kay base mana amam kay llaqtayta utilizan como base militar porque país solicitar que vecino llaqtakunata base militar panes porque chay huko avión kuna necesitan base militar tarikao especial porque kay portaaviones especial avión kuna llaqtaqma entonces chay nintengo nuclear atacan chay napi tumpa demora y machay pasach campas kay kaypiqa involucradas kachkan mana Estados Unidos inallachu o Irán llachu Irán más accesa como Persia antiguo Persia Biblia pips kachkan Persia Persia mantari más paja antiguazo qilaykuna palaykuna llaqtaqa ima tiempo mandarach hamunpas Antiguo Testamento mandar jamokoyan ay kawatañata con Irán sutiyuqña Israel Estados Unidos kuskanchakuykus pariki kay Irán atakayta munachkanku Irantañataq yanapachkan China y Rusia entonces más Irán kimsaña Estados Unidos, Europa y Israel haykañataq achkasoña pichqa llaqtamanta hanayman kay guerraman yaykurunqa chayqa guerra mundial sininkumiki mientras iskaylla kimsalla no mana rika por ejemplo kunan Rusiawan Ucrania chayqa mana riki claro chaytapas tercera guerrawan Recuerdomanme nispaninko rikipi chaypiqa chay Ucraniallawanmiki iskayllamiki chay yanapaq ninkunapas manataqmi diferentetachu yanapanku sino disimulawllataqmiki disimulakuspallataqmiki yanapachkanku chay militar ninkutapas Ucrania militarman pachaykachispankuna llapa chay pagasqa militarkunatapas mientras kay diferentita kay Iránpiqa rikaw ñash riki kay Estrecho de Hormuz nisqantapas kay Irán wichqarunña kay semanata ña wichqarun hayninpa lunista uqllaykuna kay aviones estadounidenses kay Irán altunta pawanman kasqa avión de guerra yamanaychay cualquier avión de guerra estadounidenses seguramente rirqa rika a ver paseáramos un que cierto atacas paja mayna distancia si hay estudia rirqa rika inatin chayniskanku rika mana balapas tuqyarunchu rika mana balapas ni Irankunapas ni chay avión rika imawanmi yaykumunqa nispa ni destruyamuntaqchu entonces ña insultanakuy kachkanña ña riki drones iraníes igual mandaramun inati chay portaavión hawankunata pawakachanña y kunanñataq Estados Unidos chay aviones de guerra nisqan Iránman yaykuruspa chay pawakachasqaña nikuwawqilaykuna pallaykuna kay de Turkmenistán nisqanlawmanta hanaylawmanta hanaylaw noreste ninku chaymanta chay yaykurusqa rikuwawqilayku hanachanmanta mana kay lamar huchalawmantachu entonces chay niskanku riki wayta Irán chay avionkuna destruyinman karqa hinatinqa imataq pasakunman kara Estados Unidos atakaytachu qallaykunman karqa chaynatachu chay insultanakuchkanku nispa pero niskanta China Rusia chaypi kachkankutaq kay peleoqa kachkan mana yariki chay balawan balearusaykim nispa chay hawanakuyllachu kachkantaq riki a través del organización chay ONU nisqantakama chayñata riki a través de protocolos a través chaynata kachkantaq chay guerra hina Irán ocupipas chaqwa Estados Unidos tukuy lawnintan riki kay Iranta destruyta munachkan wawqilaykuna pallaykuna destruyunqachu imaynacha haykaynacha chaynañataq kay Venezuela
Kay mama Delcy Rodríguez, claro, kay mana kikin mantacho. Sino Estados Unidos riki taita papatron o papanko tron. Paire que hikutachkan rikao. Delcy Rodríguez ñataq kasukunan rikao mana chayqa rimanqa mana kasukunchu chay Chávez kuna yaykurusqanmanta mana kasukunchu. Kasuanchikñachu paqway nispa rikao chay malcriado warma mana kasukuq chayna mana kasukunchu. Entonces kunan mama Delcy ñataq kasuchachkan rikao kasuchachkan. Maya papay troncito nispachik regapakusparaqa rikao. Papá troncito. Chayñataq riki kaypi nisqan kay Hugo Chávezpa Nicolás Maduropa rurasqan chay instituciones como CISPA, movimiento políticos chaykunatas wichqarapun wawqiryaykuna pallaykuna. Chaynallataq kay indulto nisqanta kay Hugo Chávezpa Nicolás Maduropa presuchasqankunatapas anki chayqa ña kamas yaykuruspalla Estados Unidos kamas kachari nispa rikao, pero mana diferentitaq kachaykuyta munanchu porque leyninku watachkanta rikao, leykuna wakpipas kachkan chaykuna watachkanta rikao. Entonces ama chay problema kananpaqsi kunanqa chay indulto nisqanta chay leyta ruwaykunña ña publicaykurunña rikao. Estados Unidos hikutachkan kacharichi nispa. Mana chayllachu kay Delcy Rodríguez nin riki chay petroleomanta rimaspaqa manañas pimanpas huñachu Estados Unidos llañas qhipikuchkan. Chaysi seguramente hina kikin Trumpa mandasqan rikao. Estados Unidos kay Venezuelamanta petróleo ta hurqunankupaqa autorización ta humunan. Maypim chaykunanqa libertad, maypim chay democracia, no hay democracia. Imaynama a ver huk llaqta sapaq llaqta kayta ruway wakta ruway nispaq kamachimunqaqa. Entonces simplemente es un títere, pues wawqiykun pallaykuna. Títere ninchik ari ripitiqninta rikao, runa nin kayta ruway wakta ruway chaynam chay títere rikao, runamiki makinwan siminwan riki ninqa kayta ruway wakta ruray natilla titereqa chayllatamiki mana kikinmantachu ruranqa sino chay makinpa siminpa ruwachisqallantam chay titerepa riki ripitinqa. Porque titerepaqa manam kikinpa vidan kanchu. Manam loro hinachu lorotaqa yacharachinki rimayta rikao. Lorito kayta rimay wakta rimay tenqa yachacharuspaqa. A ver lorito galleta nis ripitinqa rikao. A veces ganas ninkan hinaspa galleta kikillanmanta rimachakunqa. Manachu ganas ninkan hina tenqa wischupachakunqa rikao. Chakunapas chaynamiki mañachan. Pero chay casupiqa manamiki titirichu. Chayqa riki repiten porque yachachisqayki hina. Titiriqa riki mana vidayuqmi. Chay kuchuman wischuykunki no tenga cualquier cosa, ¿no? Objeto, misterio. Yak imapas hina rikao telata wischuykunki chay kuchuman. Porque titiritaqa ruwawaqmi que telamanta kayna uyachayuqta o hasta medias llamantapas ruranku wawqiryaykuna warmipa medias, ¿no? Wima medias mantapas ya. Simichayuqtaraq sumaq-sumaqchata rikao. Entonces titiritaqa telamanta, pachachanta y chayñata riki imapas kaqmanta, papelmantapas, plasticomantapas otaq rurankipas linkachan uyachanta rikao ima airechatapas munasqaykita hinas chayta riki makita hinaruspa kaspichakunata chakaruspa haytuchakunata wataruspa rimachinki. Ese es títere, ese es marionetapas titeren iguallamiki. Marionetañataqmiki haytuwan wataruspayki dedullaykiwan altullamanta imatapas rurachinki. Entonces mana makikiwan imatapas rurachinkichu hinaptinqa mana ruranqachu kikinmantaqa, mana luru hina kikinmantaqa rimanqachu. Ese es títere. Wichuykunki chay kuchuman kamaqawanmi hinaptinqa chaypi uyaraykunqa hasta kuyuchinaykikama.
no tiene vida los títeres. Hay que el gobierno en Chic Pejawanchi, hay en el Perú, pero evaluar, títere en el canche, porque el Congreso van a estar en el mamá cojaroran, igual que Gerir, con el mus. Y hay que me gaps. Igual Estados Unidos ya está con una Takamachin, seguramente que el Perú, gobierno en Chic, China, Chikamachich, que hay tarora, igual tarora en Nispa. Ay, con Venezuela, Takamachich, que hay con una Tawich, que hay Nispa. Tenga Wicharachin, bueno, ñu hayam kunan autorizamos a petróleo jepi kunango pagnis pakamache morgana tengo que orden ejecutivo nis cantare que mama Delcy Rodríguez Ruaigachin Venezuela manta petróleo ta apacoita monanki jepi coita monanki ya autorización ni que chita apamoichi que en Trump manta que en Estados Unidos manta cha autorización nueva me jepi con que chique manacha jamana Chaywan se incluso va que jepicos kunapas, canta empresas ricao, jepicos kunagachka un país kunapas, coterin cocagle Estados Unidos mara en aspacagle chay autorización, aunque can autorización general, autorización general rique empresa paliu, booking kuna chay suteo an jepikunangopa, yo hamuchkan empresa tal, ya jepico ya. Yo hamuchkan empresa tal, autorización kan empresa equipare. Pero mana chay autorización manda chorimachkan sino autorización individual. Sapa chay buque petrolero, chay petrol jepico pascan autorización, a pesar que can autorización empresarial o autorización corporativa ninguna. Mañachkan sa autorización individual. Are ñuqam chay buquita autorizani chaynapi ama pantachikuspa chay buques rusos, chinos o ima sutiyuqkunapas chay buquikuna ama hipikunanpaq riki chay tiachaykachimun Atención del Rodríguez justamente dijeron ya cada uno sapa buque hipikuita munankichi aunque autorización que empresarial o corporativo kanga pero chaypi kananmi sapa buque pa autorización ni hasta chay kama chayachkan qué tal kay nam chay Estados Unidos rico ojilaykuna pan y challaykuna chayñataq riki chayñataq kay Cubapitaq kachkarqa kay asesores venezolanos Cubapitaq niskarqanchik kay Venezuelapitaq kachkarqa asesores cubanos tikranpataña rimachkanchik mamallaymama rabiawanmiki yachasqanchik hina riki kay Cuba asesorkunata mandaykurqa mana asesorllatachu sino incluso guardaespaldas rikaw desde Chávez kawsachkaptinraq rikaw cubanokuna yanaparqa médicos especiales y chayñataq riki guardaespaldas y asesores kunan chay asesorkunatapas mama Delcy Rodríguez ripukuychik llaqtaykichikman niykunñas haynawata diciembre killamantas manaña ni petroliotapas mandanñachu kay Venezuela Cubaman porque Maduro siempre mandachka rikaw kikinpaq mana kachkaptinpas siempre nadallatapas mandachka rikaw y kunanqa manaña mandanñachu paqway chay Cubapas paqwaypiña kachkan nichkanku pero igual ñam Rusia chayarachikña petroliotaqa y napas Méxicopas huchkanmi petroliotaqa pero mayjin yachaychikqa porque nichkanku Cubaman manaña Venezuela petroliota manañachu por lo tanto petrolioqa paqtatam piseron napi kay Venezuelapi mana Venezuelapi sino Cubapi petrolioqa piseron ñam Cubapi manañam achkikunankupaqpas kanñachu nispa rimaykuna muyukachachkan riki kay diferentes medios de comunicación occidental nisqanpi rikaw ciertuchu chay imaynaya porque willakuyqa pakasqa willakuymi chaqa chay rikaw pakasqa willakuyqa nichkanmi yaykuchkansi Mexicomanta petrolioqa Cubaman Rusiapas hayninpalla chayarachinña rika huk hatunta riki incluso chaypinchika hayta bloqueo manam ni serveroncho aunque Estados Unidos ni Nicaragua rikaw pipas llaqtakuna petroliota chayachinkichik Cubaman hinaptinqa
chay aranceltam kachaykamusaykichik nispami amenazarqa. Pero chayna kachkaptinpas ña Rusia chayrachin ñariko awqillaykuna pallaykuna. Ari kay asesores cubanos kimsa clase kasqa riki kay Venezuelapi. Huknin chay asesor especialistakuna, kunañataq chay guardaespaldas nisqankuna, hukunañataqsi chay parte médica nisqan rikaw, médicokuna. Esqanchina cubanokunaq médicokunami kaw mayor parte kay Perumanpas puntakunata hamuqmi kaw, especial especial organización kuna apamuq, gratis rik atendeq cubanokunaq. Pero ireaq mana gratis sino gobierno chiki disimulado imatapas huq rikaw. Entonces según kayman hina kay mama Delcy Rodríguez aviaron, pero mana chiqapcha kanchu riki imaynanpis chay pasakuchkan. Porque kay asesorkunaqa Hugo Chávezta yanaparqa y chayñata riki kay Nicolás Madurota. Pero hatipanku riki kay nakuna kay periodistakuna Nasperikin allá kay mama Delcy tamiki kay Estados Unidos hikutachkan chay cubanokunata aviay, porque mana chayqa nisonki ñuqa yanapachkayki así que pagawaya petróleo pagaway nisonki ama chay nisonayki aviay nispachiki imaynay chay yachqanchinariki kay Madurota Venezuelamanta hurquptinkum kimsa chunka iskayniyuq cubanokuna wañurachirqaku rikaw. Ahí chay kimsa chunka iskaynin cubanokunaqa karqa guardaespaldas kay Nicolás Maduro parikaw. Pero paykunata wañurachispanmi chay pusakusqaku apakusqaku kay Nicolás Maduro tariki wawqillaykuna pallaykuna. Mana chayllachu wawqillaykuna pallaykuna, mana chayllachu sino ñas kay semanata chay Nicolás Maduro parlaron ña Delcy Rodríguezwan nichkanku, chaypish pakasqa willakuykunam chaypas, porque wichqasqa karqa total incomunicados kasqa, pero kuy semanataqa parlaron si kikin mama Delcy Chávezwan naspariki imakunata chay rimankupas rikaw. Ari kayta wakta nisuchkanki kasukuya nispacho imata chay rimankupas uychataqchu a propósito Estados Unidos parlacherqa riki Madurota kayta ni wakta ni kasuananpaq mana kasuayta munanchu nispacho bueno imaynay chay, pero según pakasqa willakuyman hina ñas parlaron ña. Chayñataq kay partimanta tukunanchikpaq wawqillaykuna pallaykuna manas delitunta tarinkuchu chay Nicolás Maduro pata Estados Unidos chay seriki incluso gobierno brasileño Lula da Silva payriki nichkanña Venezuelaman kutichimuychik chay Madurota llaqtanpiña kachkanmiki llaqtanpi justicia chay justiciaña munasqanta ruwakuchun. Sichum deliton kan hinatinqa akusanqakuchiki chayman hinachik uchkuwasipi tiyakunqa nispa wawqillaykuna pallaykuna nimun mana chay ima delituntapas tarinkuchu, porque chay tayta Trump qariki kaynan waknan chay jefe narcokunapa jefenmi chay Cártel de los Soles, chay Cártel de los Solesqa chay semanallamanmi kaynawta diciembrellamanraqmi chaq chinkarurqa gamas chay justicia tapuykarin a ver mana ni pa Cártel de los Soles kan chayllaperiki manam chaytaqa yanqa tumpanallanchikpaqmi chaytaq nirqanchik nispaña qhiwirarqaku. Ari kay Estados Unidos manmi mandamurqa llapa chay runankunata kay Maduroqa chaqwawananchik kaynawananchik wanawananchikpa nispa chay acusacionpas karqa y kunanqa mana ni chaypas qhispisqachu, mana ni chullatapas chulla runata Estados Uniosman mandamusqantapas mana tarinkuchu. Entonces chaymi nichkanku incluso bueno
rima ella ya chayqa mana ciertochu pero rima y kachkan ya kainampacha ñam kachaykamunqakuña Maduruta ñam kachaykamunqakuña porque manam delitunkuta tarinchu delitunkuta nichkani porque chayta Nicolás Maduro warmi chantin chay Estados Unidos pe preso kachka warmi chantin iskay chantami aparusqaku chaymi que delitunkuta nichkani rika aunque delito pegari que cada uno me coaugile con palegona manami que Josaykim kayna chaynaqa hampas chaymantan paganayki ninchuma justicia pero igual kachaykachinkakuna en cualquier momento manam delitun tarinchu nichkanku imaynaya chay kanqa rikaw kay imaynan tayta Castillota rikaw manam ima delituntapas tarirakuchu pero igual uchku wasipimi watarunku rikaw bueno chaynapas kachkanmanchiriki chayñata rikuwawqillaykuna pallaykuna Trump y aranceles chaymanta rimachaykusunchu wawqillaykuna pallaykuna Trump y sus arancelazos kay tayta Trump merike amenazachkanarqariki sapa llaqtata arancel nispa rikaw hinaptinsi kay Corte Suprema de Estados Unidos niykurum kay Donald Trumpta Werajucha Donald Trump amaya chay ley de emergencia de 1977 chaytaqa utilizaychu kay yanqapas yanqa llaqtakunawan chiqninachikunanchikpaqa ama chaykunata ruraychu nispa sayarachin rikaw porque chaykunaqa arikachkansa chay ley de emergencia nisqanpi chay arancel churanapaq kay 1977 watapera a ver 77 chay watapera ni 80 pipas, 90, 2000 y 77 watapera chay ruasqaku y chay mangapipakus kay Donald Trump chay arancelkunata ruachkin manam chayna ruranaykipaqchu chay leyqa nispa rikaw y kay Poder Judicial Corte Suprema obligaykurun riki kay Donald Trumpta amaña chay arancelkunata llaqtakunaman churananpaq y churasqankunatapas amaña jikutananpaq sino chaykunatapas chinkachinanpaq juezkuna riki contrampi kachkan rikaw juezkunapas chay cuenta tukuchkanku chaychik sayachichkan pero Donald Trump mana kasunchu wawqillaykuna pallaykuna chay Poder Judicialta imata hamqa kanki nispansi wawqillaykuna kunanqa por culpa de Corte o Tribunal Supremo de Estados Unidos kunanqa arancelazo a todo el mundo 15% a todo el mundo niskanchik incluido Perú, Chile, aunque enemigo, amigo igual lliwchapaq arancel chaqanichkan Donald Trump willakuykurun anunciaykaramun ni que 15% tas yapaykunqa arancel global ninanqa lliwchapaq mana kaypiqa ima llaqtapas iskapanqachu porque chay punta arancelkunañataqmiki kachkarqa riki qanmanqa mas chata qanmanqa menos chata qanqa amikuchaymi kanki kayna challatañaya nispa mana chayaq kanchu ari kaytaqa rikurqanchikña siempre llaqtakunawan pilaspa kasuanayki manachaq arancelasun karunqa nispa waka llaqtakunaqa riki kasuspanku amayapa patrón nispa riqapachakuqku wakaqkunañataq riki como China principalmente ya allin arancelta churaway ñuqapas arancelta churasayki nispa kutipanakuypas kaqtaqma entonces chaqay nishkan rikaw kunan kay sábado niykun nik porque qayna punchawpaqmi chay qayna punchaw qayninpapaqchusmi chay kay Corte Suprema rik sayarachimurqa kunan punchawpa chaqaya yapaykaramun aumento del 10 al 15% arancel global porque 10% piñas kachkasqa chay arancel rikaw arancel global kunan 15% manña hinaspariki ninqa kay kikinpa rimaynin hina mistipi ñawinchasunchik kay partichata machusuchu kachkan repetinanchikpi imaynataqa a ver llapantinata kayta ñawinchaykusunchik
Declaro yo, como presidente de los Estados Unidos de América, voy a aumentar con efecto inmediato arancel mundial del 10% a los países, muchos de los cuales han estado estafando a los Estados Unidos durante décadas sin represalias, hasta que yo llegué al nivel 15% totalmente permitido y legalmente probado. China tachajaya pública y caramba. Y justamente que el Tribunal Supremo sayachis ham perigao, Tribunal ham kasuna ipa hanispa. Chay Tribunal pa chay harka kushanga manabalejme, pinjaime, chayga anti-americano. Kayllaqtanchikpa contrampim chayqa nispas kutichikun wawqillaykuna pallaykuna. Enaspanin lliw llaqtapaqmi kay arancelqa 10% karqaña, kunan 15%. Entonces, un poquito más de subidita, a ver. Aymanta imakunam richkan Estados Unidos man, achka productos agropecuarios, richkantaq mineralpe cobre, o famoso cobre, rico en Estados Unidos man ripuchka. Y a través de sus empresas, a través de sus empresas exportadoras. Entonces, continúa la guerra de aranceles o aujilagona palegona. Chay 10% taja ñamri que Perú ninchika aguantar orjaña, porque chay manta rimar hanchi mi kay programa, pero 10% nate imakuna subichaykon, subichaykos kachkar jarikao. Ya para productos estadounidenses, rico aujilagona palegona. Así que ahí está, continuamos con la guerra de aranceles, ley de poderes. Ley de poderes. Chay ley de poderes kachkaniki kay, o sea kay Tribunal Supremo pa harkakus hanrikao. Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional China Sutin Waujilaygona Pallaygona. Chayman hapipakus kay Donald Trump chay 15% churachka. Y chayman hapipakus pata kay Donald Trump chay 15% churasqa o chay arancelkuna churasqanpi kay Tribunal Supremo nirqa. Chay emergencia llapaqmi mana munasqayki hora llaqtakunata amenazakusnaykipaqchu. Arancelta pagaba y kainata wagnata ninaykipaqchu nispa chaynam pasakuchkan wawqillaykuna panichallaykuna chayanta riki ripuchakunapaq tukuchaykunapaq kayllaña rikaw Chile mamallay mama chilenukunatapas chaqay Estados Unidos castigaramun wawqillaykuna pallaykuna pero mana arancelwanchu porque arancelqa kachkanñam chay 15% llaqtakunapaq kunanqa castigaramos funcionarios chilenos con apatas que Estados Unidos funcionarios chilenos que ya han cargado que Chile pag en Estados Unidos la tape paikuna pachay visa nisjantas o sea chay permiso chay pasaporte chay visa chaynintas quitarapun wawqillaykuna panichallaykuna arichay pasakoron jaina puncha revocación de visa de 3 funcionarios chilenos. Paikuna defendichakullanku riki pero igual ñas riki sancionas haña kachkan wawqillaykuna pallaykuna. Inaspata riki chay funcionariokunataqa kay Gabriel Boric chay punta presidente churaykurqa riki wawqillaykuna pallaykuna. Chayta riki kunan kay actual presidente mana cambianraqchu paykunapata chay quitaramun hinalla riki paykuna tiachkarqaku izquierdista riki kay de Gabriel Boric riki karqa izquierdista chileno pero nada de izquierda más parecía de la derecha Estados Unidos kasuchaqmi imapi pasado entonces pero paykuna chay visadon quitaramun chay Chile nichkan riki imaynama chaytaq ruranki nispas Chile kunanga protestachkan kay Donald Trump contrampi
Natanochkancheri que kay canciller chileno Albert Van Claveren. Chañatari que afectas a Kachkan, ministro de Transporte de Telecomunicaciones de Chile, Juan Carlos Muñoz. Imainampe tachay Kachkan wauqllaykuna pallaykuna. Kay siempre Estados Unidos manam riki kaykunata haruran yanqapas yanqachu. Kachkanse huk proyecto Chilepa proyecto. Justo Jainin parimarganchiña kay programa perikao. China, Rusia, India, Brasil paykunam kikinko chay red de internet churakuyuskanko red privado ta nispa. Ñam kachkanna chay proyecto con nispa Jainin primarganchi incluso mapachakunawanraj. Incluso dibujasjaraj kaychan jamón ñam Rusiawan China chay taruarunkuña kunan faltachkan China y India incluso Indiawan pasa faltachkan Brasil chay BRICS chay BRICS Sudamérica, Sudáfrica y Brasil. Entonces paykunawan riki chay red privado ta ñariki proyectonku taruachkankuña. No sé, llam kachkankuñachu proyecto ya perachu imayna pero ya sanchina proyecto kuna jarikao patachas jarikao manaya kunan neron que no tengan pagar en tengan rakuchkanachuma guay mismo chal manamix no proyecto kuna kanmikao waujilegon pelegon tiene sus pasos proyectista kuna jachangaching. Entonces kay Chilipas chay tajawaspan seriki nisja China hankunawan ya riki porque kay Hamkunawan ya chay red internet ariki instalación directo China a Chile. Chay proyecto taruayko ikusqaku awqillaykuna China a Chile. Red de internet. Chay proyecto kachkan. Avanzachkan avanzachkan. Porque kay directo jamana cancho llapa internet ja siempre Estados Unidos manchayan Estados Unidos mantañam controlas ja chayamuanchik liuchaman awqillaykuna palaykuna incluso hani mapachap qawarqanchik kay América peja Estados Unidos me controlan chay internet. Primero Estados Unidos mariki chay pikachkan terminal no tagriki chay controlananko chay control chay nataña ni rosonchik pero son terminales. Y chay mandaño kay uraman bajamuchkan chay cablecuna lamar huchanta kama. Y Europaman prishkanta Europamanta Africaman chayna purerichkan riki entero mundo pichay cables de internet con fibra óptica rikao. Pero kunan kay proyecto anga China manta de repente Chileman seguramente Chilemanta ñuqanchikman chayamuas bueno te kay continente América pega manaña Estados Unidos pa controlas qanña karonqa chay red. Incluso Chileña controlan gapas porque si un Chile mancharaban Chile mandaño ganchima jamón chay internet chino. Porque mana que octa zapas Perú, pa zapas Ecuador, pa mana chay acá, si no chula la gamón cable, machu cable, Chile gaman chileña raquimón gari que hay Sudamérica paga más o menos China, chay infraestructura de comunicaciones. Chay tamchay yachan Estados Unidos y naspan mi castigachkan primer castigo funcionario gunapa chay bisan tarikiao kitarapun principalmente está afectas janisam gachkan rikao kay ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile Juan Carlos Muñoz chay mandam chay castigawachkanchik. Todo es venganza, wauqillaykuna pallaykuna imaña makayqa. Estados Unidos total rikurin wauqillaykuna pallaykuna manam kunanqa kanchu chay total independencia. Bueno, kay willakuykunan puririskan riki agencia AFP, agencia F, agencia GS chaykunapi wauqillaykuna pallaykuna, así que kay willakuyqa manam pakasqa willakuychu, sino kachkan principales agencias de comunicación internacional paykunapa rimarisqan miriki wauqillaykuna panichallaykuna. Con eso riki chaykamalla kay programa lanchikta riki tukupa chaykuncha wauqichalay panichallay
Con eso se ripuchaco son aviachaco son ya son ya 9:10 de la noche. Ripucollane. Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa Mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuikunata apamuspa.